Welcome back Gulti ho. CBI officer ahilo le income tax department ho isaya ahile mi hau ta dukan len ta nei ahilo le political party len ta ho akichat ji hi hichia akichat ji now hi mi kharin chance anala in 1987 kumvel thu chu hitai aman jong income tax officer akilep jin mi hau ta ho hi sum tam ta anala ape jing ji hi tunia isai diu hi hichipa thusim chu tokito a film hin thawin special 26 akiti tusim hi ngai nomom ta hi zen e hojang pantau hi te tusim hong ki parin milun akshay kumar hi hong ki versen amamin hi ajua ko jiu hi ajun jong police inspector khat hi kolaga abolen amin hi ranvir ko mazun constable li lenga to hin puin lang chuting le lady constable long hin pui tha in ati pe tai aju aloi pa anupam kher hi hong ki versa kenin amamin hi pk sarma ko hin ehon sarma ke vai ko du hi tua red bola ichi na diu hi minister ho in hi ati pe tai red ki ti hi pawa hello yum miang khat vai le het bai lang ten ki seile sipai a hilo le CBI officer rod kining lowa mi ina chiwa thil le lo aga khol jiu hu akiti sarman jong aju ko machun india mina thil ibol diu hi pole imacha thada kani poi ati tai ama ho team hi mili ana hivin ama ho jong red ball ding hina chi tawe lampi chun inspector ranvir in jong aloi chapang ho cho hin puin ama ho jong akimuto tawin jangpet chun minister ho in hi aga hlung tawin hi ama hon jong CBI officer ka hivin na inu hi khol na kanai diu hi atin mun jo se chu a khol pan tawe bangpang a hin in chung lang chuting la apathin nung la athemwa glass nung la asum aki koi jo se chu ama hon jong a hin mai do tawin box khat hin koi tawin hi minister puzong aki chle jingtan sarma ko machun hungin thil khat ka sepe no mate agu a chu sumpe ding ati dana he sarman jong hi chi thu cho hiat je chun izat nei pe ding ham ati tai minister punjong ni aga ati ala ni bo nei pe do atin minister pu ngei phe chu san la ni ve abengin naza chalo ham ke ho banga mi ki ta hi ompoi ati pe tai thiljo se chu achai phatwin sipai pa ranvir ko machun nangho police station langin chi ki tawin ke hon hi cho hi boi pi tawing atin aju le sarma jong chu thakhat in kar hin hongjam do rantai sumjo se chu hin ki po do hitan gari chunga chun ajun jong sarma koma hiti ta chu acting na bol hamatin anoi do de eng hlone tu chuni he thei tawin aju chuting le sarma alwai chapang ni ama ho chu CBI officer hle ma hivin sum hi mia ta chu agu en jiu hi aju te ho jong om naw mun apha phat chun ama honjong ama amol ki sim thu ho avon ki sim thu jo seo asul tha tawin ama ho dei dan che chona ki von ki tawin sum cho ki homovin mun chom che hi ana zon ki tawe ranvir la aloi nu mei kha jong hin adat mo le jing hitai phat so ta hi ta aju te hon kol ki ti jong a hin bol lo hi cha chu aman jong aga khola hi le CBI hlem ho chun minister pu ina thil hungu chu hin he do tai aman jong minister pu ma sanga chun ki phalam ten thil khat ka sukhil tawe ti minister pun jong ipi hamati le CBI officer ro chu a hlem a hiwin na thil jo se chu mo a gu do hitai ati pe azu le loi ho thum jong chu aki call to sau jing tawin newspaper a hi lo le TV a news thema hin so jing wamtin aki dong to sau jing ve koi ma sa newspaper a hi chi thu hin so lo je wasan aki pa hle jing win alien pen pa sarma achanu hi jinei na omding hin aloi ho thum jong chu a ko tai jinei na kin ho chu nomten an mangchai tawin aju jong hi in langa ki le ding ati hitai ajun jong next a hoilai bol ki du hamti chu sarma se petan kolkata muna big bazar kom khu ibol diu hi ati pe tai khatlanga minister pu chu police inspector ho hi achi tawin thu khol na ga nei ve aman jong FIR na pi loading ham complaint bolin chutile ka kholwa ka mat do jing thei diu hi ati pe minister punjong gu thimin sipai officer pa cho sepen sum ala do zo siu chu black a hin ka se a hile ke kamial sit ding he hichi chun thip san taw te ati pe hichi thil hi phat so ra ko na cho hin parutan mi hau ho sum cho black money ke se a hi zia koi machan complain ana bol ngam zilo ana mat thailo ho hi aju hi hung ki vet sakirin ama banga akul khompi priya ki tinu hi to gala ko na ki ve to ji hlona ana ki lung se hlona he hichi zo wachun CBI officer ta wasim kitipa hi hong ki vet sa tai ama hi mi ching ta na hin KSC solve lo te ana nei kha lo ta na hi sipai ranvir le santi jong chu tua CBI hlem ho ana ki thopi jewa chu ama ni he suspend ana bolo hitan tua hi wasim hi hong ki mo pi hlon god hi wasimin jong ranvir chu anu isadin CBI hlem ho na ki hlep hla sa jing ta chu ati ranvir in adon bodin sarnang hi jong le chun na hlep hla deu hi ati pe tai
hi che chun wasimin jong lunghang ten ke hileng hi chan chun ei hliam do povin te ati pin hi to banga hliam ho chung wa ahung hlep ham ti chu abon chan Ranvir chu adong tai Ranvirin jong thilom chan jo se chu a sei pi zovin sarnangin negi thopi lowa hi le ke hi ko ai ngan ding hi negi thopi na ti tai hi che chun wasimin jong ananok pi ta na hi azu le loi ho thum jong chu Kolkata muna bara bazar ki tina khun ana chi ta ve red building ati naw ruma chu aga alu chop jing wa hi le CBI officer ta ho anom ta ve ama ho jong chun red ana bolu da na hi Sarma jong akichawal jingin akinung hein kile do ki ding ding atia hele azu chu alung gel ching thei je hin ama chun hin seitai Sarma pocket chun lekha khat hi aga lado in ke ho hi income tax department a kona ka hiwin hichilai ruma hi hung ka hi ve atin room number aga sia hele adi lo pharin kasu khelo hi hichilai room a hi poi akom pa zo khoi tivin akom chun achi ta ve achina mo no chu business million ta ho in khat hi an hi kitan ama hon jong sum hi a hol chop jing wa hi le bang pang ho hin glass nung la ho hin apathin nung la ho chun amuki ta ve tua naw area mona chu CBI ho hin munnia red abol je chun mi pi hi alung hang hle jengwin aki phin ta ve hiti sum hi apo do diu ham ti chu aboi hle jeng tan hin la azu ang mi ching ta ni je chun CBI officer ta pa ko ma chun a che kidin nei ki thopi ven a hi lowa ile sum hi kapo do thelo diu danin omete CBI officer pa jong ki pa ta chun khat holoi income tax department hi sa je chun anaki thopi tan sum chu boilo ten anaki po do ki ta ve Kolkata muna CBI hliamon sum anagu ki ru chu wasim hin a hin ki tan ama jong alung hangwal jingin aloi ho chu kola bolin agan in jingteng le newspaper a hi chi thu hi kun go hen lango hi ong len hin so tei diu hi ati pe tai azu le Sarma jong hi airport in umthronin aloi te ni hi anazam do thonai tai ama ni nong newspaper aga asim thona hi le Kolkata CBI hliamon sum agu thu chu hong ki sun tai Sarman jong hi chi thu hin sim do phara chon aki chawal sing in hi Sarman jong azu ko machun akiteng le ole bol da diu tamati azu na don burin akiteng le azona pending ai bol diu hin thillen ta khari bol diu hi hichi chu i bol zo wa khun le adang i bol ngai tapunte ati pe Sarman jong newspaper a jong min hin so jing ta tu phat ai bol wa hi le mat gam ta lu diu hamati azu na don but kidin tu phat kalwala akisu ding ompoi i bol tho diu hi chom khat ananga ha din ati pe ni kho chu na che bekitan sipai Ranvir hen Sarma a file hi a hin mutan alim chuteng le dress ho jong hi a hiat gamo hi tai ama hon jong approve be ya direct a ama thelo ji wachun koi hia hoila ya bol ki di ham ti chu a plan het nom win hichi ji chun wasimin jong aloi ho kha chu Sarma te en hin phone simin asol tai phone sima chi pa jong chun tracker khar hin koitan aki ho na zo siu chuteng le koin hin call ham ti zo si chu a het so ke diu a hi tai wasim te hon jong ana gel bang wachun azu hin Sarma hi call hin bol ki tai ama ho hin phone aki tep lang hi ana het lo hi azun jong Sarma ko machun Mumbai a hotel khat hin ko min hi chilai mun hin naloi te ni chu hin puin lang tan airport a khat te ni hin na nga diu hi ati pe hi chi thu ho zo si wasim te hon a het phar chun agana ganin Sarma te ho chu anungu thima hin reading in CBI team ho hi asol tai miching pu azu ong chun hi chi pe ra chun newspaper a so ding in advertisement hi aga thot tai che advertisement a chu interview ki bolding mi somni le gup zen CBI officer radinga apang nom chu interview wa hongding in advertisement ana so do sa tai Sarma ti ho chu CBI officer ho chun airport chan ge chun hin zui tawin chuteng la azu te ho omnaw hotel chan ge yaung chu hin zui hi tai zana hi pharin Sarma ti honjong azu chu adong tawin interview i bol wa chu ep i bol diu hamati azun jong aplan diu dan chu asei pe tai jingteng le interview i bol diu akiteng le mi somni le gu bho chu to Mumbai adinga sanale dangka ki zu na dukan len pen pa ho red i bol diu hi ati pe le aloi dang ho chu athau nom fal jeng na hi azing ni kho hin mi hat ta mi ching mi thiam ta hong chun advertisement akit thot do chu ahin mugam tawin wasimin jong azu te ho asung thu a het do theina diu chun hichi interview ading in mi zat ham set aloi chapang ana hleng do tai azing ni kho hin ama hon jong interview hi hin pan ta ve azul e Sarma jong chu ki tup ta chun ki sem thronin aching le thim ta ba abang yeng thronin hi thula la ho chu adong thronin question i ham abol thronin azo na chun mi somni le ku hi in leng do ta ve hi cha hi pasal 22 ma hin numei li bo uma hi mi somni le gup ki leng do la hi CBI officer
wasim loi ho chu mini zong hi analo hlinga da na hi alhen do som ni le gup ho masang chun azun jong hi ta hin a seitai nang ho hi India adinga sonum pen CBI officer na hi diwa hi tai jingting le na sam ho zong hin vo chom hin lang vonong smart tan hing ki sim deu practical ibol deu hin practical a alo hling wang chu CBI officer post namu deu hi ati pe tai khat holoi achi do zo wachun sarma yong chu hung hai hlung la la jengin azu ko ma chun keiwang chom khat ding na na chun CBI officer ta kana ki hi sa jeng ati pe ni hi goltheo azu na lungkel hin mancha tua hung ki chep diu hin samong mong a hi azana chun azu te ho jong chun I card ho hi asi pantawin sarma jong hi jana imut ding aga atia hele aruma chun wasim te ho hi hung lu tawin sarma ko ma nang hi akiman ding na hitai thilzo si hi ka hi so hitai ati pe e zinga plan EPP agon hamti chu adong ta na hile sarman jong jingni hla kon ta thum vel la le basa hung ki tolving katin sanaki zu na dukan chu red ka bol du hi ati pe tai tu chana hi izat dukan na gu uta matia do ki ra hile khatpan jong jing khule half century 50 lin na hiding hitai ti pe e wasimin jong sarma ko machun kei ho nei ki thopi wa hile zela hi nang na hlom ding hi nei ki thopi lo wa na loi ho ko man sei do le nang san na thi tha ding hi ati pe tai hichi phar chun sarma ding in jong aloji tapon sipai ho hi ki thopi ding da na hi tai azona pe na chun wasimin jong sarma ko ma azu na ti pau khu I pidinga hi tai ki mang chajeng ham I pi background thusim anei ham ati tai hichi par chun sarman jong asei pen aju hu CBI officer dinga exam jong na pi hin alotlinge hin la interview wa ana fail ji achu lung na be sia hita hi pai jing hi ati pe tai a naw hotel chu thakhat a hi je chun wasim jong chu aju te ho a naw bara hin aga chi tai aju kom hin aga tovin aman jong amin ho akisein EP na bol ji hamati a hele azun jong amin chu min chombe akisain business ka bol ji hi ati pe e azu jong aga ki pat do aga che do gora hile sarman jong asum mama chu za khat hi aga le len azu ko ma na sum za khat hi akile hla e nanga hin lo ham ati pe e hichi phar chun arjun jong sum pe chu aga akilain heng ke ya hi atin pot do tai asum hilo na na ka sum hi ati asum aga akila jing chu wasimin jong aven adat mo le jingin miki dang ta hi ati jenge hita chun ajing ni kho hong hlung tai azun jong sarma ko ma chun na lungim to tawe ipi ham na lungim na de sarman jong adon budin kate jong kate thim jing tan ithil bol diu jong hi ka hangap chapoi ati azun ipi nol mo yo ken kalam kai ding hi chula ati pe hi mi som ni legu ba hlen do ho hin CBI officer ta khat holoi hi ani sawa asei sei hui angai jing juteng le ama ho jong CBI officer dinga anaki gial jing wata na hitai khatlang hin wasim la loi hong chu sanai dukan lang hin anachi tawin hichilaya dukandar pu cha sei pe na dukana hi CBI officer hlem hong diu hin red hong bol diu hi a hi wang all mo hin na thilzu ho si hi la do tin san hlem ina kwai diu hi a hong teng le ke hon kamat diu hi ati pe tai dukandar punjong a sei pin san thil hilaya ka zu ho si hi phatia I kwai khom diu wa hi le kontaka thumlang ai ding a hi ati pe e ama honjong azu te ho hongka ka tivin kinno ta chun san ho chu box hin an heng tawin dukan malik pa hin mundanga store room ane hi hichilai store room ma chu aga kwai ga mo hitai miau pa dukan sunga chu customer home taloba police hongen hi customer a ki sim thu wahin azu te ho hunglu lu le ma jeng dinga an ki go sawa hitai azu te ho jong chung ki pat do ding ati tawin azun jong a plan chu hin hial zabe sarma ko machun nangin mi som ni le gu bho hi ana puin lang keile iloi te ni hi mundanga ka hin ho pa jap deu hi ati pe tai basa mi som ni le gu bho chu sarma hin anlam kain basa hin anaki tol tawe atlun na diu dukan pha masang cha hi police station ma hi sarman jong mi som ni le gu bho ko machun nang ho ichi na diu dukan chun anaki nga awen lang eina nga awen ken hichilaya police station a hi verification bol di kharmen ka hin ho pa ding hi atiki tai bas chu mi som ni le gu bho apoin anaki tol pe win dukan maya hin anaki nga tawe dukan sunga chu sipai ho zo si le dukan malik po ma hitai khatlanga azu te ho chun EP bol ta wa metia hele azu a hin sarma chu teng le joginder hin aloi pau chu teng le khat pa chu koi hamiti kira hele ranvir hi a hitai ranvir le santi jong hi sipai jong ani hlon lo hin soda go na chu sarma azu te ho loi hi ana hi jinga police ho hi ana hlep jingu da na hi
ama ho jong chu mi hau pa sana ana po ana koi khom naw storeroom lang hi ana chi tawin red aga bol kit tawe CBI officer in aki sei ki tawin hichelaya na tong ho chun la koi a hi jong he povin aki chle jing ve lekha ki tup jong na nei povin government phal na jong na nei povin hichiza ja sana na koi hui dan a hi poi ativin abon cha chun sana ana ki he tup sa ho chu bai tain akila tawin a hi hatlanga wasim jong chu alung adong hle jing tai phat so ta hi dan ba sa kinga chu koi ma chala hungkum povin sarma azu te ho jong chu amuta poi hichi zo wachun alwai dang ho khat hi wasim ko mai hung hlai tan miau pasana iga koi naw langa zo chu CBI hlemo hi chewa agala ki ro hitai ati pe e wasim jong chu alung adong be se jingin seidi jong chu hetapon anui jong chu aza he tan ten ha nuin anui tai aman jong aloi pa ko machun tua benga hole I bon chawa hi mi izat hi wa mati aloi pa jong chun hin seitan nangle ke chuting le Ranvir puma hi mi somni le sagi itlingu ve atitai ama jong chun aloi pa ko machun mi somni le gu bo hi ve aji chu Ranvir hi khat holanga sot ako na pangain sipai jong a hi poi hi chan chu ei ho zowa ai hlebuhin special 26 ati chu ama ho hilova ei ho zo hi special 26 hi utan hi atitai Goldeon nui za jong hle jing in wasim hi chingta ana ki gel wanga cho ama hi igol paulin pu chong loi tu sei le zero ki kang gap chu ki su ta na hi azona penin wasim hi mi khanin letter a hin thorin an hichi letter chon oya pu wasim na sum hi kila ki tan ken aman na ding kanei poe tin ana ki sunin na hi a hi dan chu soda ko na wasim te hon a hin zui yong hi ana hiat hin chuting la soda ko na chu Ranvirin sarma file a choya wasim te ho aga pi ako na chu wasim hi ana control panutan a hi goldeon nang hon huilai pa chun nui zat na sa wa huilai pa chun nal na sa penwam ke gel dana nui zat pena ka gel wang chu mi som ni le gu bho na hlen do ho ba sa na to ho chun ep a gel ta diwem athang tom diu tan tan hui ga ngai to jong le nui zat mong mong a hi Goldeon tu sim iga se chu hi chanin na ki chaitan hi to banga tu sim ngei le thu sim ta ta ho na her wa hi le request na hin bol theyu hi